Pa mislim na Balkanu, odnosno u ex-Jugoslaviji, da je puno mogućnosti i puno prilika, ali mislim da nisu investitori dovoljno ozbiljno shvatili to područje i prepuštaju globalnim, multinacionalnim igračima da uzmu previše tržišta, ali mislim da tu treba se posvetiti i regionalni brendovi i regionalni igrači da mogu puno više nego što sada uzimaju tržište. Ne treba se bojati globalizacije jer regionalni imaju više prednosti nego nedostataka jer znaju mentalitet potrošača, znaju kupce, znaju ukuse po kojima mogu prilagoditi svoje proizvode i mislim da tu nije iskorišteno sve što se može iskoristiti na ovim područjima. Dobri ljudi se mogu zadržati dobrim motivacijama, stimulacijama, da im se da sloboda, da mogu biti kreativni, da mogu samostalno odlučivati, treba im davati priliku. Ako nismo dali priliku, onda sigurno ti mladi ljudi, oni će tražiti priliku negdje drugdje, a to je obično u razvijenim europskim zemljama, ali više je mogućnosti u našim manjim sredinama da se dokažu, jer u te sredine kad dođu samo su broj, a ovdje mogu svoje znanje i kreativnost iskazati na jedan koristan način za sebe i za tvrtku u koju dođu.